Ia ole nei tae au, te fia tala noa ia te oe, I se mata upu mai le fionga pa ia a le tua. Ia whapelo I ngālo tusi pa ia ona suela ia lea I le tusi o Ioane, o ni tala masani ai tātou, Ioane lon mata upu e valu. Whaitau wina mai le tolis fumaltasi I le tolu lima, si ile o le whaitau le whaalua, ma le whai upu e whaasifulu ma le tolu. O a fionga alo tātou o li. Ona whetalai atu leo Yesu, ia iutaia, ua whātuatua ia te ia. A whaito te tū mau pēa I la umata upu, o uso o moni o tau. E loa foi o tau le mea moni, e tu sa o loto foi o tau le upu moni. O na tali mai leo I la tau ia te ia, o I mātou nei, o le whānaua a peramu. Le I whai lava I mātou mapolonga o se tasi. Pe whape wheo na e whai mai, e tu sa o loto o tau. O tali atu Yesu ia te I la tau e moni o te whai atu ia te o tau o se whaia le angasala o le polonga lea I le angasala. O le polonga foi e le tu mau ia I le ainga a o le atali e tu mau pea lava ia. Whasfuma le lua, o na whetalai atu lea o Yesu ia te I la tau. A whai o lo tau ta male atua. Po ua o tau walofa mai ia te a. A wā ua o sau mai le atua, ma o sau I nei. A wafoi o te lei sau fua, a o ia lava wa awina mai au. Se ale mea e le langona ai o tau la unei upu. A wato te le mawhaia o na whaalongo I la umata upu. Whamanuia le atua e tusa whaitawina wana fionga tātou taro. Iavalo mātou atua o oe ana fionga, o oe ana le kalesia, mātou talo matu inatio luma, le neita e ao le mana vanga o fionga le li au mai I mātou le a reto e te tau male asolo mātou atua. Ta mātou te talo o ani mea e te whina ngalo ai I mātou te aia I le nei aso. Ta maia lau wina le e tusa o lau pulea o ao tusa o lo fatu noa. Ta pena ina o mātou loto manganga ina I o mātou talia o au lava ia fionga mo I mātou le li. Whaia mea uma e vi I ailo suafa ma whauwhaunga o mātou loto o upo o mātou ngotu o lo mātou ngau atu I lo whetalai mai ta mā ia vi I ai oe e whaavavau tu maulo mātou whaatau waa. Ona o Yesu. Amen. Ia, nei tae au te whia tala noa ia te oe se mata upu whaingoina whapea o le whanau moni a le tua. The true children of God. I e le o peila vano tātou I loa le nei vaenga o tātou iai. Efeso wa ina lo tātou o langa I mea tupu le vai aso. Uma lo le aso sa e po e la songa fua. Wa amata o fo I o na matafi atu le mafia fia o le matango fia o meanga le leia I le tua ia I tātou le aso sa. O le mea lai mo mea tātou o le whaamanatu pea, ma whaamanatu pea, ma whaamanatu pea. Whaitau, whaalongo, ma whau ia fionga alo tātou li. I o le ngaso longo le nei vai aso ma mea uma, pero no whai atu le nei aso e ala nga whapitoa ia te au. Ia, ua o filifili se mata upu whapea, o le whanau moni a le tua. Leanga iai whanau e iai tangata, e iai I la tau e manatu o I la tau o whanau a le tua, e peita I o lea, e tusa ma lea o mai, ale tuspa ia. O le mana onga lau le nei sa vali le whanau a le tua, ia I loa le atali o le atua, o ia mone o le atali o le atua, ia I loa le whanau o le atua, lo lato vala awina, lo lato tūlanga I tutono o le ainga o le atua, ma lato matafa ioi, I le whaia I lato ma whanau o le atua. Ia whapena foi ona I loa, e le tangata e le o se atali o le atua, le me e ao ona whai, ina ia whapena ona avea, ma tali I mawhawhine o le atua. O pa uia te au whatalo whātu le tātou, pa anga mai masani o wō, whapena ona tatalo ma manatua mai tātou, whamanuia le atua lo finangalo, whaftai tele, mo le whaiva o le manatua, ia ma le tatalo mo I mātou, ma le neinga luenga, wala awai le atua, ia I mātou. Aso nei le whanau le atua, ua tele ina na le pā tonu, na le tau tonu le me finangalo I le atua ia I tātou.
ma faufau ma tauina le tele o au auna a le tua, whaanga waaina ma whaamea alo whaina le tua, e moli moli mai ana a fionga, whaapei o na whinangalo ai le tua. E tangi u fo le loto i le matauina o nisi foi so called au auna le tua, whapena ona ma ua mili whaahu ua tātou upu, ua whaapelepele ma whaapepepepe ma matana nana ai tangata ua ta ua o whanau o le tua, ma leilo a tonu ai le finangalo o le tua. Whai mai le kala kuspa ia o e alo whaina, po e uta whanau wina le tua, na te a o ia i la tau. Whai mai le kala kuspa ia, e leisea o inga e longo maalie. E leis ma se fie wharongo longo i se longo maalie, e ti ngā. O le sasa e ti ngā, ai sasa le tua, le tangata ua whai mauna talii, ma whai mauna whawhine. O le te lela o le wha le tonu, le whanau le tua, pe a wha pele i loa le tangata ua avea matali o le tua, o ia o le atali o le tua. Te le wha le tonu, pe a le i loa e tātou tofi matiute, i lo tātou iai tu tonu o le a inga o le tua. E tusa ai lama le talanoa mai al tuspa ia. E whawhewheo no tātou loa le whanau moni. Whawheweo no tātou loa le whanau moni a le tua. Me mua lava lo tā ua le tātou tusi na whaitau ina. Mai kala kuspa ia, o na whetalai atu leo Iesui ia iuteia, he ua whātua ia te ia. A whaitou te tū mau pēr i lau matau upu, o uso o moni o tou. A whasolo solo te lelo whaitau, o so o ia wai i. A e oku lalo mai, o whanau, o so o moni, o whanau moni na ale tua. O so o Iesu, o whangaunga Iesu, po whanau na ale tua, mega kuspa ia, e lole lau langi, o so o tau, pe au tau whaia mea, o te whaia tuai. Whawhialanga i lor whanau le tua, i le lalo langi, leanga, a mio leanga. Le lalo langi o whainga tā mati ngālo o tātou olai. Whawhenga i loa, e loa i le tū mau. Tele tangata e o le lotu, ai leo tangata uma e tū mau. Tele tangata o whai mai keusiano, ai leo tangata uma e tū mau. Ku mau le ola maa lolo oina, ku mau le look good looking, good mau le good health. No, tū mau i mata upu a keriso. Many people learn the word of God, but not everyone hold on to it. O le upunga i ngā le tū mau, e samana ngana kusipa ia o le meno means dwell, remaining, living, staying. It's almost like staying at home, living at home. That's what it means there. So o le no nofo e lau tātou ia fionga pa ia ale atua, po le mta upo keriso, po le tū mau e o tātou ia fionga keriso. A fionga keriso, God's word, it's almost like a dwelling place for us. It's almost like a oikos, a home, a house to us. Le wingo tala o inai loa ele whanga o le atua. O le no nofo i a fionga a keriso. Mind you, the context here, Jesus is talking to the believing Jews. O lo tala noa Iesu i tangata i uteia ua whatua tua mai to the Jews who had believed him. Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. See, someone can believe and still not a disciple. E me whaila wal tangata o na talitonu, ai leo se so. Me whaila wal tangata o na talitonu ia fionga le tua, ai leo se atali o le tua. Me ngai tua me ta puelua le tusi ana whai mai. And Jesus did not entrust himself to them. What them? Those people were Jewish, those who believe, because they believed, because they saw the signs. Tau mula wharesa, kumu whaleloku, kumu e kalesia, i tangatanga o mai, ona ua moli mawina, po le fia moli mawina fo i o wawenga, ai le ai se talia o a onga a Iesu. E ma whainga i loa, ai ese le i loa, ese le talia. O ila ia, o le karango Iesu i tangata, ngai loa Iesu, they believe, but they do not accept his teaching. They did not dwell in his teaching. La to te lei no nofo, ma tu mawai i a fionga a Iesu. Whanau moni, we're talking about true children of God here. Lo tatou talanoa i keo siano moni, ye ua whanau wina ele tua, ua avea mana whanau, o lale mei loai e tu mau i a o a onga a le tua. Whai mai, a whai tau te tu mau, pea i la umata upu. Ho uso o moni o tu. Notice the singularity of the word or the teaching.
What that tells us, there's no other teaching. Ele isisi ia o onga, ngai lole o onga a Kerisu, ngai lole a fionga pa ia a Yesu. Grammatically, the word there is don logon, means the word. And in the original language, when that definite article, when that word da comes before the noun that it precedes, it's avoid the multi-application of the word. What that tells us is not your father's teaching, it's not the world's teaching, it's not your priest's or your pastor's teaching, it's not anyone's teaching, but it's Jesus' teaching. Dwell in Jesus' teaching. Nofo, tu mau ai ngā ia o onga a Yesu, o sea, leanga o oe, o lea talii, ma lea whawhine, o lea tua, whailonga mua i loa i tātou whana o lea tua, o lo tātou tu mau i mata upua Kerisu. O Yesu lava i whai mai, o ia o le ala, o le upu moni ma le ola. He is the word became flesh. O ia o le upu, o ia o lana mata upu. Jesus teach himself. He is the word. O ia o a fionga alo tātou ali. O le whanau moni la, e tū mau. E tū mau le fionga pa ia ale tua, e tū mau ia onga Kerisu, wha ape ona e tū mau lo fale. Notice, the dwelling place here, where you remain and living and staying, is the word, is the teaching of Jesus. And the house there, or the home there, speaks of a place where you are secure. E te le laingai, e te le timu ia o onga se. E le ai o e ngamu, e o onga le tusa mafionga pa ia ale tua. E ke le maalili, e ke le popole, ai fia ai o lo iai me ai fia mawhanawhana o lo iai palankeke, ai fia mafuta o lo iai tangata o lo ainga, o le picture ngā le i, o le aka ngā le i, ia fionga pa ia ale tua, la ronga tala, au noa fionga ale tua, i o tātou o langa, e le aise mawhanawhana, le aise mautinoa, le aise mea tātou te nonofo, e me lora i o Paulo ia Efeso, whetongi ia i solo i tātou whapei o le vaai lungo pe au, i leha o onga, ma leha o onga isa, wa le nofo i tātou, wa le mau, wa le dwell tātou, i le fionga pa ia ale tua, e vital ai, e le masui ai, e matuamo o mi ai, e le atali, ma le whawhine, o le tua, o nei loa le leia o onga a le tua. Ia tātou loa, ma tū mau i ana fionga. Le whanau le tua, o le whanau moni, e iai lava le awa noa, e a vea i o ia ma tari ima whina o le tua. Mai kala kuspa ia whai upa tolu sfuma le lima. Whai mai, o le polonga foi, e le tū mau ia i le ainga. Au le atali e tū mau pēla varia. Mea ngā lengo whai aku ai i le ainga. It speaks of home, the word of God. Whai mai, o le polonga e le tū mau ia i le ainga. Ai o le atali e tū mau ia e whaavavau. E ke hoki a o kau oe o le akari o lo kama. Ma le kamaro ki ngā. O le uso ma le kua ngange o lo kufi. E te otia, that's your identity. Spiritually speaking, that's about us. We're going to be a sons and daughters of God forever. E whavavau le whai o i tātou matali ma whawhine o le atua. Mea ngā e satanic ai, I would call it. Mea ngā e demonic ai, I will label it. Lea o onga lea, e whai mai, you can lose your salvation. You're going to reverse your sonship. You're going to reverse the birth that God gave you, dwelling in the house of God, which is the teaching of Jesus. It's going to be there forever. Tātou, o le nofo onga ngā tātou te no nofo, e le whanau o le atua. Whailonga mua ngai loa e tātou, o le tātou tū mau, ia fionga a le atua. Tū mau tātou te no nofo, ia fionga alo tātou atua. You know, that remaining, that dwelling is subjective and also objective. When I say subjective, this is what I mean. We stay home and live at home, be comfortable at home. Why? Because we belong to that home. It is our home. Talking about the Word of God. But when it's objective, we stay home because that is what the Father wants us. What? He wants us to stay at home. He keeps us at home. Tau fia, ma te ua, ma va'aia le lei tātou, ilo tātou ainga. Symbolically, the Word of God, le fionga pa ia
a le atua. O le whanau moni la e whātua matali tonu ia Iesu. O le whanau e le moni e le whātua e le tali tonu ia Iesu. Mai kala Ioane i tua i epistles, 1 John 2:19, mai, they went out of us. You know why they went? Mai Ioane, they went out because they never been part of us. Ole whanau moni la le atua e tu mau i lona ainga, e nofo i lona ainga, e le masuia, e le maluelueina, e le lo itawina, lea lona mau ai tutonu, e le masalomia, lona tu mau tutonu o le ainga. Whai e o oe matari mawhine o le atua, whanau o le atua i le neita e au, whai longa le nai loe tatu, ola tatu tu mau, ia fionga pa ia a le atua. Ai te loe, e le eise ku mau, pe a le loa e oe a fionga pa ia a le atua. E te tau ona i loa e oe a fionga pa ia a le atua. Ina ia mawhai, ona tu mau tātou lua. Lua vaenga i loa i lea whanau moni a le atua o lea. O le whanau moni a le atua, la tau te i loa le mea moni. The true children of God have the knowledge of the truth. They know the truth. Verse 32, e loa fo e au tau le mea moni. O lea kare esu, ang whapea o tau se whanau o le atua, ang whapea o tau o e to tonu ia te au, te mangoe kupun mea le o le tau i loa le mea moni. But what happened is, you don't know the truth. Therefore, that's the sign you're not a child of God. O le whai longa le nai loai, e leo oe o se atali, e leo oe se awhawhine o le atua. Well, sounds harsh, eh? But that's truth. O le mea moni, a e lei loa le upu moni, a koe whaalakalaka a kili malikaula, a e lei loa Iesu, e leo oe o se atali mase a whawhine o le atua. E leo tātou se whanau o le atua, pe a tātou lei loa Iesu. Le ngā lei loa le ngā fua mai, ina ua whanau wina i tātou, a whanau la o le atua, e loe oe mea le atua, e natri ati o elo nau i mea a le atua. Tā ua i o lou i loa. Tā ua i o lou i loa. Nga ele sia o onga ngā le sa o ngei, ua pengi upu palau vale le theology, le doctrine, biblical languages, ua pengi mea valea. Aisea, ele o maua ia te oe le mea lea. Ele i loe oe le mea moni. Ele o malama oe i le cost, e totongi ele keusiano, ina ia maua le malama anga o londo tama. O le mea piksilang mali, o tele tangata e omkala i o ila toa whanau le atua, but they don't know their father. You cannot call God Father when you don't know Him. You need to know your Father. If He is your Father, dedicate some time to get some time with Him, to know Him, if He is your Father. Wale mea mua lea. O lea, ele tu mau ea onga alotama lua, ele loa o ele mea moni lea, whaatatau ile tama. Jesus Himself is the revelation of God. He say, whoever sees me sees the Father. What they're talking about is this. Ole mea moni lea oi, o Iesu, iei loa e tātou Iesu. Iei loa e tātou ana upu moni. Ava ai tu se Ioane, i tua ile epistles, 5 chapters, 46 times the word ginosko means know or knowledge. 46 times these words appeared. What that tells us, le tāua o le loa o le upumoni. Tāua o le malama o tātou le upumoni. Peongo whātu, a le toia o ina loskus pa ia se kalesia, ta puni le ngā kalesia ia le anga ua le whaia le mea, o elengi mea ngai whaise lo, o mea whaile loko o lea, o lea oa o tus pa ia. The church that the word of God is not taught is not a church. Why? Because the church is the place of learning and teaching of the word of God. O le lotu ea o ai, ma onga ina ai, lea fionga pa ia a le tua. Ave medica protection leita eo, o oe o le atali ma le fino le tua, pe a e loa le mea moni. When you know the truth, that's one of a clear indications that you are the son and daughter
of God. O oe le talii na fine o le atua. Makala Paulo ya Korinito, 1 Corinthians 2:2, vai I determined to know nothing among you except Christ and Him crucified. What does that talk about? It's talking about the truth. It's talking about the gospel. To know Christ is a choice. O le upu ngai whao ngā Paulo ngā mai, I determined, is the word krino, means serious, watchful judgment. O lo fili falele, mata wina falele. You have a discussion, you have a reasoning, and then you come to a conclusion. What? To know the truth. Ele fatala le, ele mafofau, e fatangata matua, ele mafofau ea, e mea taua, e mea sili atu, ngai lo sisila ma mea leo langa lea, o lo iloa lea, o a fionga pa ia, a lea tua, a o lo iloa langa, o le whailonga langa, you belong to God. God is your Father. O lea tua, o lo tama. You know, this is not the requirement or a qualification to be a son. It's an indication, it's a sign that you are the son. It's the truth about the sons. What is the truth about sons? Know the truth. Iloa le upumoni. It's amazed me how many people that say they are Christians been serving the church for so long, but they didn't serve God. How do I know that? They have no knowledge of the truth. Au auna mapolonga ile loku ele loa ma se mea tau le upumoni asia langai ele au auna le ile tua ele o se akali o le tua o le tali o le tua e loa fionga ale tua. Do you know the truth? E te loa le upumoni e te loa Yesu pe ko ku se famkalanga. And you know that word there that I say, the word krino, when he says to know, when he says, I determined to know, ginosko means it's in middle voice. Grammatically, when something is in middle voice, the doer is doing it for his benefit. What that mean is this: when I know the truth, it's beneficial for me. Ole manuia, it's good for me. Church, whanau le tua, it's good for you. Ele leimo, oe, loui loa ole upumoni a le tua. O ke ofos kanga whemea ke tiango, ele aise nau ta inga, no inclination towards the learning of the word of God. Le aise nau, le aise alofa, le aise fia loa ole upumoni a le tua. A whape vase se vase e loa, olea. Ale aise nau o se tasi fai meo ke usiano e fia I loa le pumoni ale tua pa ua ele I loa le pumoni ale tua o le conclusion le olea ele o oe o se atali I ma se fafine o le tua e se meka kuspaia o le whanau ale tua la tau te I loa le pumoni o whanau ale tua tu mau ia o onga akeriso e loa le moni o onga akeriso tolo le nei o whanau moni ale tua e sa o loto. Freedom. Ke lo le leia tangata sa o loto, ma le tangata e le sa o loto. Ke le kai me pisai, ma tātou whanau ale tua. Au le tātou le sa o loto ia. O le mea mua I freedom is inevitable. You know, when we are free when we know the word of God. Fa me kalakuspai o wha sa o loto ina I tātou. You know the truth. What's the truth going to do? Then you will know the truth, and the truth will set you free. Jesus is the truth. His teaching is the truth, and that truth will do this wonderful thing to our lives. He will set us free. Ole awa onga moni, ole mea moni na te whasaulo to ina tātou. Whasaulo to mai lea, me kala kuspa ia. Whasaulo to ina tātou mai leanga sala. Verse 34. This replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. When we sin, we are under the bondage of sin. And the Bible says, when you know the truth, you will be free from the bondage of sin and the bondage of the law, according to Paul. I o ia Galatia. O tātou la, o le si whai longa le I loa whanau le tu o lea, o le toe ola I le angasala, whai mei kala yoanga I o le pisus whai mai, o whanau o le tua, e le whaawau ona ola I le angasala. O mea ia I loa whanau le tu o lea, e le ola
i le ansala. Lala wingo, wa sa o loto i tātou. Wa ia i tātou le o langa, tātou te sa o loto ai, e le o toe polonga i tātou, i tuina naungana i tātou o tātou tino, ma le o langa tuai, pe o kalai o ia Efeso ma Korinito, a le me o iai, wa fai le li i mo tātou li. Wa ia i tātou le sa o lotonga. The truth set us free. No one who is born of God will continue to sin. We are also being set free from the bondage of the law. O tātou la, le whanau la le atua, wa ia i tātou le sa o lotonga, o tātou wola sa o loto, o whanau le atua, o tangata sa o loto, o ngā wia le amo o le polonga. Whanau le atua, le si whai longa le iloa i tātou le whanau le atua. Whamai, e alo lofa i a Yesu. Verse 42. Verse 42, whamai, ona whetalai atu leo Yesu i ate i lato, a whai o lo tau tamale atua, po ua o tau alofa mai i ate au, a wā ua o sau mai le atua, ma o sau i nei, a wā foi o te le sau fua, a o ia lava ua a wina mai ia. See? Jesus said today, if God were your father, you would love me. Whaingo fie ia. Whaingo fie ia. A whapeo lea tualo ta mā, e te alofa ia Yesu. If God is your father, you'll love what God loves. What God loves? God loves his son. He loves his truth. He loves his word. He loves his church. If God is your father, you will love me. That's what Jesus says. O le alofa lau Yesu, i te tonu o tātou loto, e loai o i tātou o whanau a le atua. O amai lo alofa ia Yesu. Aua ange e whapea oe, o oe o se ata li i o le atua, a e te le alofa ia Yesu. You cannot bring those two together. You love Christ, you are the Son of God. You cannot say you are Son of God o oe o le whanau o le atua, a te le alofa ia Yesu. Ai a whapea ke alofa ia Yesu, a uange e whapea ke alofa ia Yesu, a te leo si tae ia Yesu. Me kala al tuspa ia, John 14:5, if you love me, obey my commands. Nothing in between. If you love me, straight away, obey my commands. If you love me, sprint there, then sprint back. And then obey my command. And no, if you love me, obey my commands. O lea lofa e whaalilea i leo si tae i ana polo inga. Kele la kemi, tau ke pese, I love you, Lord, and I lift my voice. It's not a voice that lifted finangalo i lea tua, o leo si tae. O lea lofa ia Yesu e whaalia i leo si tae i a Yesu. We cannot say, love you, Lord, ai leo si kai. O le lofa, e loa fu o le lofa ila, i le husitai. Whamakala Yesu, Matthew 15:8. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Fiangi kako kakalo, pepelo makirkila fai, lo mātou tamai, i aso tamai, ele alofa ia Yesu. Alofa ia Yesu comes first, and that's an indication that you belong to the Father. Father, God, He is your Father. Ai leo fai mai, yo vale tamai, ai leo stai. Lame, that, ele se wha maongi, ele se mea moni ngā mea, ele se whai longa ngai loai, o i tātou o whanau a le tua. Church, stasio e whai longa i loai, tātou whanau le tua, o tātou alo lofa i a Yesu. Tātou alo lofa i a Yesu. Le ai masa o wheau, o te wala awai, le atua, le tamai, ai o te le alofa i a Yesu. E le ai fo i ama sau wheau, e ke wala au ai fua i le atua o le lotu, tamā, ai te le alofa i a Yesu. Whawhewhenga i loa le alofa i a Yesu. Whai mea lai whaatonu mai a Yesu. O le tamā alofa, e le mawhainga mai ke alofa i a Yesu, ai te le alofa i lau a wā. O le si la ka mā, o le whai mai so e alofa i a Yesu,
au le alofa le avai le alofa le whanau. E o fai whawhine. Father, we love you and au le uska i er ko lua. Ala whamele atua, ye ava i lau tane whape ona e ava i le ali. Alofa ia Yesu, whai mea e whina ngalo a Yesu. E leo le alofa ia Yesu le whetuu o le whanau. E leo le alofa ia Yesu le wha ono i le whanau. E leo le alofa ia Yesu le loto wha maa ngalo. E leo le alofa ia Yesu le alofa i le lotu a Yesu. Mai ka kuspa ia, o le whailonga lea, e loa o tātou whanau o le tua, pe a tātou walu lofa ia Yesu. Lesi mea i loa o tātou whanau a le tua o le nei, tātou te langona malama i le mata upu a Yesu. Verse 43. Michael Kuspeia. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. O whanau ngai le moni. Whangau moni, they are able to hear and are able to conceive and understand the word of Christ. John 6:45 mai, o i lato uma o e whaalongo i le tamā, o e a o ina foi, e o mai i lato i a te au. Whakoa kupule o mai, ina ua o ina ma whaalongo i le tamā. E alanga le saule lalulangi, e alanga le saule stangata, i le tino keriso, leanga e le o ia o se atalii, ma se awhawhine o le atua, e le ia o ina. They were not taught by God. E o mai tātou, ma whai mea i le tino keriso, ina ua wala awina i tātou e le atua. O lesi mea moni whatstau i tātou, le whai o tātou ma whanau le atua le nei, e loto i me whina ngalo ai le atua. We hold the truth. Our Father is not a murderer. He is a savior. O le tātou tamā, e leo se whasio ki kangaka, o le whaaola tangata. Hamai, ia tātou loa e le suia le whina ngalo o le atua. Mai, e loto i me whina ngalo ai le atua. O le si whai longa ngai loa o tātou o whanau o le atua. Whai upe whawha, mai ka kuspa ia. O tau nai lo o tau tamā, le ti Apollo, tau te fia whaia fo i mea, e tuina nau i ai lo o tau tamā. O le whasio ti tangata ia talu le matanga, e le tu lava ia i le upumoni. A wā e leo i tutonu lava ia te ia le upumoni. See, o le whaafea ngai ngā o le tātou tamā. O le tamanga o i lātou e le tamā i le tua. E le e se loto atu i mea a le tua. E le se loto atu i le whina ngalo o le atua. Tātou te le ilo le le tātou o se whanau o le atua. Pele ai, whawhenga ngā ngai longa, pe a tātou loto atu i mea e whina ngalo ai o ia. A whape e te loto atu, a whape ke ngau i mea mana o ele atua. O le whailonga mausalirenga o oe o le atalii ma le whawhine o le atua. E mana o le atua tātou te o le lotu. Are you struggling to go to church? E mana o le atua ke whaamangalo. Are you struggling to forgive? E mana o le atua e te alofa i e ita mai a te oi. Are you struggling to love your enemies? You better check that out. E te iluai, po o ngā whea kongu lava o e iai. O le whina ngalo o le atua, tātou te loto iai, o lo tātou nā manao. Mai salama tō whitwhau pe whamai. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Not the desire that you have, that you initiate. No, God's desire. He will give you the new heart, and that new heart will desire new things of God, not according to your flesh. Whamai ia e fia o e lava i le atua, o nā vatule le atua, o le manao e manao i eilo loto. E leo le mangao ngai mangao o le manao e manao i le atua, ngā vakule le atua e te manao ai. That's what it means, longa winga, e loto atu i tātou, i mea e whina ngalo ai le atua. Whai longa le ngā, e loa i tātou whanau le atua. O le si mea loa i tātou whanau le atua, e tali tonu i le upumoni. Whalima mane whaonu. Maka kuspa ia. Ha o au, a wā o te,
au nei, tau te le tali tonu mai i a te au, a wā o te whai atu le upumoni, o ai ea so o tau na te whai loa mai sa uangsala, a whai foi o te tau tala i le mea moni, pe se ale mea tu te le tali tonu mai ai i a te au. Ngau Iesu warka ngaka worthy, deserve le whai mai, e le ai sana angasala. Hau i rewa mai, e ao ona o tātou tali tonu i le upumoni, inga ia mwhai o ngai loa o tātou o whanau a le tua, se i longa ala o le tamā, o oe le tua, ngā whatu a tali tonu le o oe i le upumoni. E le mawhai e la tua whapenga o kamar ki Apollo o tali tonu le upumoni, ngā oe e tamā i le tua, a whaingo whirkara na o le kerisiano moni lava, e whapena o na tali tonu i le upumoni a le tua. E nā whanau moni lawa e tali tonu i a Iesu. O le mea muli tātou te iloa ai, le whanau moni a le atua, o lea e whaalongo i a fionga a le atua. Verse 47. Mai, o le mai le atua e whaalongo ia i a fionga a le atua. O le mea le atua te le whaalongo ai, a wā e le mai le atua o tau si. E ke fi whaalongo i le atua, o e whaalongo i le atua, o e la ngona le atua, o tātou whanau le atua e iloa, ilo tātou fia whaalongo i a fionga a le atua. E ala ona e whaalongo i a fionga le atua, a wā o oe o longa kali. No, se lau ongo valu i kūlale vai aso. O lesi pese a venga, pe la alu e oki pe a whaiaku, o mai kako mafuta le fionga pa ia a le atua, pe alu le loko e whaalongo le o inga 2 hours, or even 1 hour. Think of 668 hours pass au i lo mana tua, e whai ei mea ke pule ai, au le ngai kula kasi, se e whaalongo leo, o ngā ale tuspa ia. Ai le ai lava, and you tell me that God is your father? O le whai longa ngā, mamau a oe, mase whai o oe matali o le tua. Whamai o le atali o le tua, e whaalongo ia fionga a le tua. I don't need to tell you if you're a son of God or not, because you will know it. How? If you want to hear God and His word, that's a sign you are a son. And if you don't want to hear God's word, very clear, you are not a son. Search within your heart. You will know it. I may not know it, but only you know it, and God knows it. If you don't have that willingness, that eagerness, that inclination towards the word of God, you're not a son and a daughter of God. Sorry to say, you are not a son of God, and God is not your father. Why? Leanga o le kalia le tua e fia whaalong e nau watu ia fionga pa ia a le tua. It's not just parents' things. It's everyone. It's not just pastors that supposed to love the word. No, tātou uma, a whape o oe sa tali, mase a whawhine o le atua, o le mele i loa i tātou whanau le atua lea, o le tātou fia whaalongo i a fionga pa ia a le atua. You may now know, po fia mea ngā kei, wa ei loa la po le kari o ai oi. A te loe, a le o se a kari o le atua, o le a kari o le si atua. Le atua o le lalo langi nei, oi, sa tani. Pero on whai aku, e le tue miri wha au o tātou upu, wa makanganganga kaka, ngā le o le loku pula kaka whengalonga o langa, expect le atua a oki, e alu le mea lai e le tamā, o le e kāle sia, o le whanau moni le. No. You have no love for the word of God. You're not a son of God, church. Sa moa, a whape le aiso a lofa. A whape ele aiso nau ia fionga pa ia ale atua. Ele o oe o se atali, ma se a whawhine o le atua sea. Leanga o le atali e fia whaalongo. O le atali e nau watu. E a lofa ia fionga alona tamā. The reason, 47, verse 47, the reason you do not hear is that you do not belong to God. E ke whiwalong. O e alofa, o e nau. E ke whia I loa, a fionga ale atua. It's not a rocket science. That's a sign you are the son of God. Absence of that inclination, that's a clear sign
you're not a son of God. And you need to be born again. E mo mia le toe whanau ina oe. How are we? O mai tātou. O whanau moni ale tua. E tū mau i a fionga ale tua. E loa le mea moni ale tua. E sa o loto ina o wha sa o loto ina mai e le tua. E alo lofa i le alo o le tua. E langona malama i mata upu a Yesu le alo le tua. E loto atu i mea fina ngalo ai le tua. E talitonu i le upu moni a le tua. E fia whaalongo ma lofa i a fionga a le tua. A whanau le moni a. E le aise tu mau, e le aise ilo le mea moni, e le aise sa alotonga me le angsala, e le aise alofa i a Yesu, e le aise malama i mata upu a Yesu, e le aise loto atu le fina ngalo o le atua, e le aise talitonu le upu moni a le atua, e le fia whaalongo i a fionga a le atua, whanau na e le moni. Pero o whaku, ke le yo kangaka, le tuaelo mātou tama, stop lying to yourself. You are not a son and a daughter of God. Even I do not qualify to say this. This is the word of God. Nilema fai. Stop calling. Stop calling God Father, because the Bible says He is not your Father. Why? Because a son willing to do what the Father wants. O whanau le moni la, ia ngā, e leise tu mau, leise alofa, leise leona watu, leise se malama, ma se iloa fionga pa ia le tu. Always have that instinct to kill. Whanau le moni, always have that instinct to kill the bearers, the preachers, the teachers, and the carriers of the word of God. Mawhine whai upa tolu fitu, ma le fast fulu, ma kākus pa ia. Wa au iloa o le whanau o tau a peramo. A ua o tau fia fasioti a te au. A ua le ofi la upu te tonu i a te o tau. False sons and daughters have no room for the word of God. Le whanau o le atua. O i la tau o whangau pepelo. O i la tau o le o whanau o le atua. E le aise ava noa o a fionga a le atua i o la tau loto. No room, no place. Both chronological and locational, speaks of time and place. E le ima se ava ngoa lo o langa, e ke whaava ngoa se e ma futa, e ma fau e le tu, lunga ngā lau kala, 168 hours a week. How many hours you have spent before God? How many hours you're waiting and be silenced before God to hear His voice? You read His word and pray. Leale umi. O ngā whiolo whale e loa i o oe skersiano. O ngā whiolo o langa o i loa i o oe o se atalii o le tua. They killed the prophets. They killed the apostles. They even killed our Lord. And you know what? They will also kill you because of your testimony i le upu a le tua. Even now, because if you preach the truth, you hold on to the truth, you will be the target o whanau. O ele le taula inga, o ele target a whangau ale ki Apollo. The problem with church today, we never being a target of the devil. Why? Because we're just doing the same thing. We act the same thing, we dress the same thing, we speak the same thing, we sing the same thing. That's why we're not an target. That's why we're not a target. Ale te Apollo. Asia, le anga le ui tātou i. Ia i loa mama kila le ia, le a veo i tātou ma whanau a le atua. Whai upu e whasfulu whai mai. A ua o tau fia whasioti a te au. Le tangata ua tau watu i a te o tau le upu moni. Sa o whaalongo ai mai le atua, e le i whaia lea e Abraham. As long as you hold on to the truth, le meanga e fia whasioki kanga kaya ki oi. E ananga le fia whasioki sisi a oi, le ai, e ke le o whaia se mea le upo le atua. Whanau le atua, o le whailonga na ngai loa ai, o tātou whanau le atua, o lea,
nothing to do with the world. The world hates us. That's the truth. But be friend with the world, you're an enemy of God. Be the enemy of the world, you are the friend of God. He is our friend. Why? Because He is our Father. O ia o lo tātou tamā. People want to kill us because of our testimony. And you know why? Verse 44. Maka kuspa ia. O tau nai lo tau tamā le te apolo. Tau te fia whaia fo I mea tu ina nau I ai. Lo o tau tamā. Olea, o le fasio ti tangata ia talu le amatanga. Peonga whea, o tatu tamā e whaola. O le lako kamā e fasioki. So live like your father. Be like your father, like sons. Ia pei tātou o lo tātou tamā. These children always wants to kill the parents of the truth. Why? Because they have no room for Jesus' word in their hearts. They are full. They are full. They have no room. They are full. They don't want to hear God's word. True children always have a place for the word of Jesus. This is the verdict. Light has come into the world, but the people love darkness instead of light because their deeds are evil. Menga ele fialu ele sile loku. Menga ele fi falonga ele sile upole tuasia. E faali ali ai le matanga le leanga le olanga la olai fa fitai le tua ke makanga yo kakolanga. Makanga yo o efa longo mo se o langa piko silio nga auleanga makanga anga fese kingo kele fiva ai. But what happened? That light shine into this life. Was sulu ele malama. Meanga le malama. Meanga le upole tu e fai ole o fa aliali o tatu leanga makaku kalia o tatou o tangata leanga fai longa lenga o le fa nau ale tua. O oyo sa tali ima sa fino le tua. E iai taimia o ina I tātou, e ro tātou tamā. Alingi mea whaingata, o ni sa wanga, o le mativa, o le onge, po o le mai, po o le ingosia inga. Whamele e peris fulua ona whamei. Because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His sons. You know why we go through those things sometimes? God is disciplining us. And you know why He's disciplining us? Because He loves us. Awole fiu leo inga ro tō tamā le whana ole atua. Nisi taimi e lui tahu ele o langa. Ai awole fiu. Awole musua. Awole le malu e lue ngō fie. Awole ma keva ngō fie o tātou loto. Allow Him to smack us. Allow Him to discipline us. Allow Him to rebuke us, to teach us, to show us our weaknesses and strengthen us. Allow Him to speak His word to us. Open our hearts so we can be receptive of His word and live in much proofs that we are His children. O tātou o lana whanau. Whanau le tua, ia mauki ngoa o e iai, o e nofo I le mawhanwhananga, ma le mautinoanga o tātou o whanau a le tua. Go and be a good son. Go and be a good daughter of our Father who art in heaven. Whamanuia lea tua I lo finangalo e tusai mana fionga. Ia walo mātou li le vi inga mara whamanua fo I lo suafa. Mātou I loa lava ta mā e aona o mātou whaalongo ia o fionga. Whaftai lo whetalai mai, whaftai lo waoa mai, lo waoa I lo whaatonu mai ia I mātou. Le ia mātou te taloma tu ina atu o luma o fionga I whapena unanga lua ino mātou loto. Ia I mātou le mauti noa o I mātou o whanau I lau o fio. Ia mātou wola leo langa e atangi ai o oiolo mātou ta mā, mātou te whaalango lango, mātou te tali tonu, mātou te tu ina atu o mātou o langa, teimi nei male lumana I o a ao, malo mātou I loa e te alofa ia I mātou. Wa umana e wholofola le ali e te le tu lafo ina I mātou whaapei o e ua mātou oti. O le mawhanwhananga le nā, o le mauti noa le nā, o le loto te lenga le nā, o ia I mātou, I le whaia I mātou ma whanau I lau o fio. O a fo ini tūlanga mani vahenga o whaale tonu ai, lo mātou o langa whaale whanau ia te oe, ta mā whaamole mole whaamanga lo mai I mātou. Whaamarusia I mātou I ola pele o langa, e loa ia le lolangi, o a lau o fio I mātou. Fo I le ve inga I lo suafa, tu maulo mātou whatau wa ona o Jesu.
Amen. Amen.